Amakuru atugeraho ni amakuru atari meza, ni amakuru avuga ko agakiriro ka Gisozi kuri ubu ngubu kafashwe n'inkongi y'umuriro. Urabibona ko ni umuriro mwinshi cyane kuri ubu ngubu kari gushya, ni umuriro mwinshi cyane ubona ko wafashe intera nini cyane. Biravugwa ko uyu muriro watangiye mu masaha ya saa kumi n'igice z'urukerera. Kuri ubu ngubu rero polisi y'u Rwanda irimo kugerageza ngo irebe ko yazimya iyi nkongi y'umuriro nubwo umuriro ari mwinshi cyane, ubona ko biteye ubwoba rwose, ni ibintu bidasanzwe.